بله تماشاوان نیجا دوی راپور ده زیادتر بحثا وشانگریا کردی هاته کرم تایبتی پشتی دست بکرنا درسا کردی یا بجاردهی لدبستان ناوین لباکوری کردستان و ترکیه است خوازم نها میوانه کی ورگرم او امی گوتوبه جه لسر کاروبار شاردارین باجارین کردان ین باکوری کردستانی بکن کو و دماداوی راپورک ده درباره وان ده هاتبو آماده کرن نزیده باشه برز قدری اسن هف شاردار نافچه یا فرقی نیج آمده کو سر با آمده ویا لگل من دم باش برز تو بخیر هاتی روداوی دم باش سر چاوا هیدار خانم سپاس دکم ساوبن. بله امی بگومان بحثاوی راپورا آژانسا مزوپوتامیای بکن لگلوه راپور گلکی برفره براستی ده درباره شاردارین دم پارتیه ده خمساریه که ندیتی براستی نشان ده گلک کس عجیب ما ایمان گلو وجی زانی بو روش بوی آواهیه یان پشتی راپوره هون پی حسیان بله نه وکوجی دست نشان کرد دونا پیر بو از باورم آژانسا مزوپوتامیای دوسیه که نوچه آماده کرد کو جوی دوسیه بشه سیمین بو کو نوچه اکثر شارداریم باکوری کردستان انگو شارداریم پارتیا دمی شارداریم ما هات بو آماده کردن بله راپور انگو نوچه اوای کی هرگلی هات بو آماده کردن گفتم جیدا به قد امبیجن هیلین کو هایم جی نبو لسر وی کی هاتو سکناندن او نوچه که باشو او کمیسر هف هاتو آماده کرم بله ها جهن امبیجن او دانه کود راپور ده هاتونه داین هایم بگمان جی هبو ل بيجي كوسا تواهي شاردارين دمي كوج وك شخص شلامه و بين شو باندن و اجحمو كارو خباتن شارداريا هايدار دو آگادار نه ممکنه تشتي كوسا نه بيكانه بله ل نوچه که باشه نوچه هاتی آماده کرن روشا ما راخست برچاوا او ج نها شو و دوی کو وک شارداری وک رهبرین شارداریان این دمی کو ام بهتر چوا تاو بگرن او گرنگی بدنا چی کارو خبات دوی که دجیج بومه از کارم بیشم کو رهبره بگمان ام بیشم او هلک نینی شارداری مب لی تنی او هل تنه بگمان گله کارو خبات من سرکرد دیجی هنه او ev tiştakû derketiye holê jî em bêjin ji xemsariyê wedatir mixabin heta hêlekê di hêla qanûnî û em bêjin derfetan de jî hinek kêmasî û astengiyên ku ji me re têne derxistin dibine sedema ku ev rewşa hatiye raberkirin. بله بگومان امی بحثاویه که جی بکن که قدری کار باشیه کو وکرنه جی امی ببیجن لی سدما وی تابلویا نینی چیه گلو باندورا وان شاردارن کو بزمان کردی نزانن یان جی دزانن و ناخفن دوی تابلوی ده هی بدیتناوه yani pırsın ve arhasti çava bejim xazil ev pırs nahatna kirimni ku hatne kiren em bibersvinin mixabin hemu şaradarê me hev şaradarê me ku te bêjî sadî sad Kurdî dizanin û o di hêla Kurdî da serkeftîne na mixabin rewşeke wisa tune lê divê ku ev rastî jî bê qebûlkirin ku li Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê bi taybetî bi salan e polîtîkayeke pişatinê li ser gelê me tê meşandin o te bikîne ki her çi xas li Bakurê Kurdistanê siyaset bikî o pêşengiya hin kar û xebatan bikî jî tu jî parafe ji vê yekê dikirî o ji hêla polîtîkayên ku dewlet di Afrînê ve tê asîmlekirin ango tê pişaftin ev jî xwe di jiyana te da dide der tu bibî hevşaradar tu bibî parlamenter ango bî serokê navçeya partiya xwe endam û rêveber ango nûnerê saziyeke xwe bikîne ki divî warî de bandor li te dike û
ev bandur tenê dijena te na dema demê der kar û xebatên te jî dike tabloa ku بله derketiye holê meriv dikare wisa pênase bike bêguman hemû hevalên me ku em bêjin şaradariya em rêve dibin hemû jî dilsozê doza xwe ne dilsozê gelê xwe ne dilsozê zimanê xwe ne lê em bêjin tenê dilsozî têr nake divê ku di vê dilsoziyê jî pratika te tamam bike ev jî hinek kemasî bi xwe re aniye na tişta ku derketiye holê divî warî de hin kemasî hene ez bawerim ji niha pêva em ê bêtir li ser vê rewşê rawestin û بله polîtikayên xwe yên çandê polîtikayên xwe yên ziman dewlemendtir bikin lê divê ku ev rastî jî bê qebûl kirin qasek pirêj bi dest nîşan kir bi salan li Kurdistanê li dijî gelê Kurd li dijî siyaseta Kurd polîtikayeke tund a pişatinê tê meşandin tenê polîtika em bêjin helwest nayê raberkirin dema demê de ji bûna ku kar û xebateke bi Kurdî ango em bêjin bi çanda Kurdî neyê kirin bi dahan sinc û bend hene ku pêşîl te digirin asta ku tu dixwazî em bêjin ew propaganda ku te pêvajoya hilbijartinê de pê kiriye dema ku tê ser kar rêl ber te têne girtin tişta ku tu dixwazî bikî jî dû astê da nikare pê kirin lê şert û mer çit bin bila bin weke siyaset بله weke tevgera azadiyê divê ku masên cûbenda derbas bikin û ji gelê xwe re kar û xebatê bikin bêguman kemasiyê me çê dibin her siyasetmedar her partî em bêjin di doza xwe di kar û xebatê xwe da dem deman dikeve kemasiya em soz didin gelê xwe ku ji niha pêva em ê bêtir ser vê rewşê rawestin û kemasiya ku em bêjin heta nahatiye jîn em ê bidine derbaskirin em dikarin vê yekê بله bibêjin بله vê hewldana me vê helbesta me jî heye divê ku gelê me divî warî de ji me bawer be کاکی قدری مثلا اسیمیلاسیونی براستی ادی جبوی گله کسان جی بویه وکه پرده که کو خود بنده ود شیرن او سیاست اسیمیلاسیونی لسر منو تجی هاتیه مشاندن لی ما چران دیه نوسا او پرده حتی راده که ام هاتنه ام بزمان خود دا آخفن ددن دستینن دجیانا خویا روژانه دا وی زمانیت پارێزن اف هنه کی جی وکه کو بریاره که شخصی به ترجیح بجی دگلک واران ده لی پرسا من اوه گلو د جوینên şaredaran de demê hûn hemû kom dibin çi qasî behsa vê mijarê tê kirin bêguman daîmî jî di hemû civînên ku ji hêla me ve têne girtin hem di asta navendî em bêjin ji hêla partiya demê ku navenda giştî civîn têne girtin hem jî em bêjin di hêla herêmî an ku bajarî de ku civîn têne girtin teqez weke partî weke partiya demê rojava sereke a partiya me ev e ku em li Kurdistanê siyaset dikin ji gelê Kurd re siyaset dikin û rastiyeke qasek berî ku anîzma ew rastî heye ku polîtîkayên tund ên pişatinê bi salan dijî gelê me hatine meşandin em jî ew tevgerin ku vê gelê ji vê siyasetê ji vê polîtîkayê rizgar bikin bêtir bi çand û o zimanê civaka xwe xizmetê hilberînin vî warî de jî gelek kar û xebat jî hene yani em bêjin tenê kar û xebat malpereke şaredariyê nîne ku li wê derê ew Kurdiye ango tenê bi Tirkiye na li qadê li sahê hemû hev şaredarên me jî bi Kurdî xîtabê gelê xwe dikin û dema ku gel têne şaredariyê hemû jî bi Kurdî têne pêşwazî kirin bi Kurdî têne verê kirin û li gelek şaredariyê me jî ji hêla hev şaredarên me ve polîtîkayên ku pişatinê bişkînin kar û xebat têne kirin hem di hêla çandî hem di hêla ziman de û hem jî em bêjin di hêla xizmetên civakî ên ku di nava gel de têne kirin بله rast بله rast em bêjin bi awayekî pratik ku gel ji vê yekê bandor dibe dî warî de jî xebat hene rast yani em bêjin ew tabloa ku nûçeyê de hatiye derxistin tabloyeke ne baş e em wê yekê qebûl dikin lê ji binîve ku em bêjin siyaseta me ango hevşaredarê me bêne tawanbarkirin ku divî warî de kar û xebat nayêne kirin ev jî hêla me ve nayê بله qebûl kirin bi dahan mîna ku o em bêjin kar û xebat hene dikarin bêne nîşandan cî da bêne şopandin ku tevgera azadiyê li şaredariyên demê li şaredariyên
şaradariyen Bakure Kurdistan'e çarangi karu xebat tenekirin vi varide şaradariya bajarı mazın amedi hizmeteke minak a dehela بله çanda Kurdi de etmeşine mixabın şaradariya Mertin'e zeretire saleke hatiye deste serkirin o بله li şaradariyen bajarên mazin ez bawerim min jî ji vê yekê haydarên gelek kar û xebatên vî warî de bi derfetên şaradariya mazin بله dikarin bêne kirin. Ha keza dîsa Wanê bi heman rengî du şaradariyên me yên bajarê mazin jê la بله bêjin dewleta Tirk hatine desteserkirin û armanca bingehîn a desteserkirinê jî ew e ku bi çanda Kurdî bi zimanê Kurdî kar û xebatên ku gel dihebîne ji wan re neyêne kirin. Ev jî بله تقص باندورا خل سر راپورا کودکتیا اوله هيا جبر کو درفتن شهرداریین باشار مازن بهترین او گله کارو خباتن خدمت ناوچه انشی جی گریدای وان به درفت وان دکارن بینک بله اف جی تسرا خال و راپور کریت و بله اف جی اف هر جی به که قدری تبحثا مثلا سیاست ایکش خو کار شارداریاش نه سیاست براستی خدمته جبو ویجی از خوازم یکسر هم اشته بپرسم دناوا شارداریا فرقی نده هون جوینن خو کاروبار خلکه پیوندی دناوبرا و کارکرین شارداری ده کی جا زمان سردسته؟ بگمان او تقص زمانی کردی سردسته جبر کو گله فرقین صدی نوت و نه صدی نوت و هشت به کردی داخل دما کوته شارداری جی کردی داخل دما کوته با هفشاردان جی کردی داخل او دما کو امبیجن دچه یکینه که شارداری چه مدیریت که شارداری جی به کردی داخوازی فتین زمان لیم خابن دهلا نویسکیده امنی کارن ویکی و بله بیجن جبر کو بله قانون که دولت بگمان هست تنه زمان بله ترکی کارو خبات خدمت کاری او بابت کرن کدیه او یک ایجار نتی دا لی مجولایی بله آخافتن دیالوگا کتی داین همو بکردیه ل قادج او کردیه آوای شارداری جی او کردیه او جوینن مین کو ام بیجن جیلا رهبری شارداری و مجلس و تن درخستن جی جسادی صد کردینه او تابلو که بی رنگی های کو مگو بگمان او هلکه تکنیکی آکو راپور درخستی هول او راستی کمه بله گله کلمه پیشکتی او سرکفتی کو ام پی سربلندجی هيا وكشرداريا فرقينه او همو شرداري ما حواله مجد بله وارده كارو خبات وان هي كذا وان هاد و كجي ني بله بله بگمان پرسا منی داویجی بکرتی اگر زحمت نبی تو برسوی بدی جبو گوهرتنا و تابلوی دما پیشته هونه چه بکن به تایبتی کسین وکتا کود مثلا زمان ده هستیارترن جگلک کسین دن بله هیدار خانم از باورم مجی شوپان جه آراستی مدگون بلکی دوی وارد اجی پرش مبکن لی مخابن پرش ورنات کرن وکه شارداریا فارقین روزا که اف تابلو هات وشاندن وکه نوچه ما الفارقینه گاوه که دیروکی آوید همو کچه و کلان فارقینه ناوین تاخا ناوین نمره ناو نشانان این مالان جهلامه ول رخ ترکی به کردی جهات نه نساندن اف جی خباته که دیروکی بو کو خدوه تابلو ده ندابو در ام بیژن نهات بو دیتنج بر کن چه احتمال کمازن بریا چند روز بله و خبات هات بو آماده کنه البته نرمال کوت تنبه لی گله کارو خبات این دو رنگی این همو شارداریین مهنه او وکه شارداری از بیجم یعنی هکی کو پرسات شخصی من به کو بله او بگیشتی شارداری ما وکه تابلو دوی تابلو که نینی دنیم بو بله هینی بو بله بله وکه مالپر به دو زمانه وشانه دکن همو پلاتفورم خین مدیا جواکی مدیا دیجیتال همو به دو زمانان بکارتینن بله همو متریال خین کو ام بینتنه چاپ کرن همو به دو زمانه کارو خبات کن دیسا مدیریت ما چانده هيا از بری کوتلی وشانه و بیوجی به مناسبت 21 ثبات روز زمان زکماکی جهان الپارک رندخان برنامه که میا چاندی او زمان هبو کورا میا کو جزاروکان پیک دهات
او قصي حفت حشت ستران پیشکشی جواکا کلو دری کم بو کر دیسا کما ما کو ج عربانه بله پی دهات اوی جی به همان رنگی و خباتی کر و که هشاردار مجیب کردی خبردان کر او خطابی گلو فکر ج و ساعت شوفا او خباتا کمال کچه کولان فارقینه و که لوحین بله کردی او ترکی دست بکرن و ترکز جنها بواجی و بردام بکن جلا همو شارداری مواجی اف خباتین کرن او و دمی پیش تاجی اف بله خبات و زیادترو بهتر بین کرن دست بکش دست نشان کر او نچه جبو ما ریبره او خرخ بله نکرن جی بله ده کده ما خدوی کده دیت امی دوی وارده به پراتیکا خو رخنه بدن گلکی گلی خو سپاس او دل گلی خو جوی ساعت پیوا درگشترو او خوشتر بکن گلکی سپاس برز قدری اسن هفشاردار نافچه فرقینه یا سر به آمده و تو میوان مبو زور زور سپاس ببورن تشتكي کرمکه ببيجم کرمکه دەستپێکی دا ئەو دەرفەت ناتە داین پشتێکی سباتێ ڕۆژە زمانە زکماکی ئاجیهانە قاسێکبەری من دەستنیشان کرد و بەرنامە فارقینە ئامادە کرد بوو ئەو ئەزنها ژوەشانەوە دەرکەویمجی ئەمێ بچنە سەردانە ئەسنافێن خە مەتەریالین کوردی ئین کو ji بوونە ئەسنافە ئامادە کریە ئەمێ دیاری وان بکن داویە وەشانەوە دا ji بوو هەموو gelê Kurd ji بوو بله civaka me biştiyekê sivatê li hemû gelê me pîroz dikim û bang li gelê me dikim hem di hêla dersên bijarta de dem her çiqas derbas be jî lê salên pêş wê bên dîsa بله ev rojevê derkeve pêşiya me divê ku em derfeta ku hatiye nasîn wê ji dest nedin em serî lê bidin dersê xwe em zarokên xwe aresteyê dersa bijarta bikin û بله her wiha ji bûna ku zimanê Kurdî li hemû sazî û dezgehên dewletê bê nasîn bê qebûl kirin û her wiha li dibistanên Tirkiyeyê û Kurdistanê jî bi zimanê Kurdî perwerde bê dayîn jî banga min li gelê me ku divî warê de jî em tekoşîna xwe bilind bikin û erî dawî biştiyekê spatê di weke weşana Rûdawê ku Kurdî weşanê dike li we û hemû gelê me pîroz be serkeftinê ji gelê me rast bas. زور زور سپاس برز قدری اسن هفشاردار نافچه فرقینه یا آمده تو میوان مبو زور زور سپاس